بله رنا دمك يعني دمك تشيف حفتة كده بحثا شيخ دروز عندكن كرولا وان باندورا وان لسر جواكا دروز جلكا از اینها جوار بحثا سه شیخین گرینگ ین دروزین سوری بکم کدوان روژین داویدا جی گلکی هاتنه برچاوان و خودی رولکا گرینگ یعنی جی گرینگ بون دنابرا وان شیخان دا هناك ناكوكي هنا يعني الشيخ حرس الشيخ شي نلهفن مثلا الشيخ حكمة الهجري هيا او الآلية كيا دو شيخين دنجي هنا او جي الآلية كي دنن الشيخ حمود حناوي والشيخ يوسف جربوان هذا عسكري زويج ورا بيجم لغوري فرمان كي تفدقره لسويدا لغوري فرمان امر حكمة الهجري تفدقره يعني هذا عسكري لسويدا دست الشيخ حكمة الهجري دايا بروفايل وار حرس شيخان بجوارا آماده کریه كان به بروفايل الشيخ حكمة الهجري دست بكن اف حرس شيخن بباندورن اف جاميران نافيوي شيخ حكمة الهجرية شيخ حكمة الهجري ده سال 1965 دا لفنزويلا اجدايك بويا نبتمنه لده ديمنا دا بتمن كويادكه لدبستان اولي درسين طيبت بدروزيتيه يعني اولا دروزيان خواندیه استاندیه سال 1990 لزانیگاه شامه بش یاسا حقوق تمام کریه. سال 2012 بویا سروک انجمن روحانیه دروزیان ده نوبروی و هر دو شیخ دنده یعنی نوبروی شیخ یوسف جربوع و حمود حناوی داجی ناکوکی درکتن و حتی نهاجی او ناکوکی هنه. انجمن روحانیه دروزیان بود بش بروان ناکوکیان. ناونده شیخ حکمت الهجری جی ناونده ویا سرکی لباجاروك قنواته ورم سر بروفايل الشيخ دويام اوجي الشيخ حمود حناوية اف شيخ حمود حناوي سال 1940 داج دايتوية بتمنى اختياره سال 1975 باش زمان عربي تمام كريه 14 سالان لباجار ديرزور ما مستطيع زمان عربي كريه لإمارات جي در روزنامه‌یان دا روزنامه بیان و خلیج دا جی وکر روزنامه‌وان کار کریه او لگل یوسف جربو سروکتیا پرچه دویمی انجمن روحانیه دروزیان دکه لنافچه عین الزمان لسویدا دمینه شيخ يوسف الجربوع ونيزكي حكومته يعني هم نيزكي حكومته نهاية هم جي نيزكي حكومته بشار أسد دروزي فيها كيرميش سال 1970 دايك ويا مالباتاوي 6 سالي ريبريا دروزيان كريا جبنا مالك شيخة ده شر السوري ده بشتكريا ريجيم أسد كر ده شر نهادا جيل سويدا ركفتنا لقل حكومة السوري يمذكر لشيخ حكمة الهجري وشاكدارين دروزي أو ركفتن رد كربون وان ركفتنا كدن لقل حكومة تشيكرنو ويوسف جربوعجي دروزي وي بشتكريا حكومة السوري توام وقتك